Salve! Kohorta i klub navijača bijelo-plavi poslali su vlasniku NK Osijeka otvoreno pismo u kojem opisuju sve što je trenutno, a i ne samo trenutno, nego već zapravo, kako oni navode, zadnjih 5 godina situacija kakva je u klubu i što se sve događa, koji problemi nas prate i u posljednjoj sezoni, a isto tako i u posljednjih nekoliko sezona. Neću sada sve ovo čitati, ostavio ću vam tu, bit će i dole u opisu isto tako cijelo to pismo i onda možete pročitati ako već niste. Što se tiče samog tog pisma, moje mišljenje je, možda tu ima nekih detalja s kojima se ne slažem baš u potpunosti, jer što se tiče mog mišljenja, mislim da svi koji prate ovaj kanal, mislim da znaju gdje stojim na većini nekakvih pitanja, tako da ima tu nekakvih stvari, sitnica zapravo s kojima se, kažem, ne slažem u potpunosti, ali nije to bitno, to uopće nije bitno jel se ja ili netko sa strane ili netko treći ili jel se svaki navijač NK Osijeka slaže s apsolutno svim što je ovdje napisano, nije to uopće toliko bitno. Ono što je bitno je da se nešto radi, da se pokušava nešto produktivno napraviti i to u tom smislu ja potpuno ovo pozdravljam. Mislim da je ovo odlična stvar i ovdje ima, jako je lijepo sročeno, kao prvo bih rekao, što je jako bitno kada se ovakve stvari rade, obrazloženo je sve, znači može to biti naše generalno mišljenje kao navijača Osijeka i to sve, ali bitno je imati to lijepo sročeno i na jedan dobar način, razumljiv, čitljiv, objasniti nekome ko možda on kao vlasnik nije toliko ovdje, to mislim da većina nas zna i čak i u samom klubu znaju da on nije toliko unutra, da nije on ima, bože moj, čovjek je poslovni čovjek, ima sigurno puno obaveza i svega, ne može on tu sada na NK Osijekom, ne znam, dadiljati, to nije uopće realno za očekivati. Ali zato je bitno ovako nešto napisati gdje mu se može na jedan sažet, a opet jako dobar način objasniti zapravo ne možda što se tu događa, jer ne možemo ni mi kao navijači znati što se tu točno događa unutar kluba, ali možemo reći kako mi to vidimo. Ako ništa drugo, barem može pitati tamo nekoga, zašto ja ovo dobivam, šta se, brate mili, tamo događa. Tako da, apsolutno podržavam ovo, mislim da je ovo sjajna stvar, apsolutna podrška što se mene tiče, ako me uopće itko pita. Ali da, ne bi tu sada nešto previše, jedino što bi izdvojio, ja kažem, u vezi puno ovoga što je ovdje napisano, već smo pričali na ovom kanalu, naveliko i naširoko, neću sada, mislim da nema smisla jednostavno ulaziti ponovo u sve to. Jedino što bi ja istaknuo ovdje je što nismo sad pričali neko vrijeme, a to je ova točka 5, odnos prema navijačima, marketinške aktivnosti i Opus Arena. I kaže, klub nije prisutan u zajednici, obilasci osnovnih škola uz druženje s učenicima bez objašnjenja su prekinuti, ne radi se na privlačenju novih navijača i ne koristi potencijal kojeg pruža novi stadion. I tako dalje, neću sada sve ovo čitati. S ovim se zapravo slažem i žao je i meni što nisam malo više pričao o tom, iako sam mislio, ali jednostavno ili sam zaboravio ili nije bilo prilike. Ali mislim da je ovo jako dobro istaknuti. To je nešto što smo prošle sezone, na primjer, jako često vidjeli, tog je bilo jako puno. Ove sezone nije da nema ništa, bilo je, pogotovo posebno pozdravljam onu suradnju sa udrugom Golubica iz Vukovara, to je bilo, ja mislim, čak 2 puta da je bilo neki događaj i to je fantastično. Isto tako sjećam se da je bio jedan obilazak vrtića i bilo je onako drugih još sitnica, tipa na klubski rođendan bili su pokloni za novorođene bebe taj dan i takve stvari. Bilo je, nije da nije bilo ništa,
ali u svakom slučaju puno manje nego što je to bilo prošle sezone, tako da ovo mislim da je jako bitna stvar. Mislim da nekad ljudi to malo podcjenjuju koliko je to zapravo bitno, jer upravo kao što ovdje piše, znači ne radi se na privlačenju novih navijača, to je cijela poanta takvih aktivnosti, znači da ti stvoriš nove navijače od tih klinaca, od te djece, pa čak i one starije, da ih privučeš, da ukažeš na to, mi postojimo, brate mili, mi postojimo ovdje, mi smo u ovom gradu, vi ste građani, zašto bi navijali za tamo ne znam nija koji drugi klub koji je 500 ili 1000 km daleko, nećete ga nikad vidjeti uživo, ništa, niste uopće dio te zajednice, ovdje smo mi, navijajte za nas, jel to je poanta toga i to je užasno bitno po meni i zato mi je jako drago što se i to navelo u ovom otvorenom pismu. Kao što sam rekao, neću sada ulaziti u sve detalje, kažem, o većini ovih tema smo pričali kroz znači, ovu cijelu sezonu naveliko i naširoko, ali ono što bih rekao još, što bi se malo nadovezao na to je da bit će ljudi koji će reći, mislim da sam čak i već vidio, koji će reći, ma to je privatan klub, on je vlasnik i on može raditi šta hoće, ne možete vi tu ništa promijeniti i tako. I to što se tiče suštine, to je istina da on je vlasnik, znači Lorinc Mesaroš je vlasnik kluba, on može raditi s tim klubom što god hoće, znači može postavljati ljude koje hoće, može mijenjati, može ne mijenjati, znači on ima apsolutno pravo, to je privatno vlasništvo, ali ne može baš, ne ide to nije apsolutno, jer isto kao što bilo koja firma opet ima nekakvu obvezu prema svojim potrošačima, isto tako i NK Osijek ima obvezu prema svojim navijačima, ili ako hoćete čak možemo se smatrati i kao potrošači, jer mi kupujemo znači članstva, mi kupujemo godišnje ulaznice, kupujemo obične ulaznice, u fan shopu isto tako kupujemo dresove i sve onaj merchandise koji oni tamo imaju, znači ako ništa drugo, onda smo barem potrošači, a svaka firma ima određenu odgovornost i određenu obavezu prema svojim potrošačima. Znači nije to baš tako da se mogu ponašati kako god žele i raditi baš što god hoće. Ne ide to tako, jer jednostavno isto oni naravno da je njima u cilju i da ljudi budu zadovoljni i da ljudi dođu na utakmicu i da navijaju, jer sve je to bitno. Možda tu nije najveća lova koju oni dobivaju od tog kluba, to je sigurno je najveći novac koji se zarađuje putem transfera, ali to nije svejedno razlog da javno mnijenje je totalno nebitno. Mislim da je u nogometu nije bitno ako je privatan klub. Javno mnijenje je jako bitno, a pogotovo kada se radi o tvojim navijačima, o građanima tvog grada, jer na kraju krajeva govorili smo to i u pozitivnom smislu i u negativnom smislu i u kakvom god hoćete smislu, ali ovaj klub nosi ime ovog grada i nosi boje ovoga grada. Ne mogu se oni baš ponašati ono šta nas briga i sad ćemo mi raditi što god želimo. Ne mogu, jer taj klub može biti u privatnom vlasništvu i on je u privatnom vlasništvu, ali on svejedno pripada ovom gradu i građanima, jer što je grad i što je klub, to su ljudi, znači na kraju krajeva su ljudi i džabati sve to ako ti ne objedinjuješ te ljude, jel? To je nekako ono što sam htio reći, znači da privatan je klub, da on u nekakvoj teoriji može raditi što god hoće, ali sve to ima svoju mjeru. Kako bilo koja privatna firma, tako isto i nogometni klub, čak što više nogometni klub, jer kao što sam rekao, znači taj klub pripada toj lokalnoj zajednici i to je ono što je najbitnije i ipak mora osluškivati puls naroda, znači mora biti svjestan kada su ljudi nezadovoljni sa određenim stvarima. Sad on može procijeniti je li to
nezadovoljstvo legitimno ili nije, jer ljudi će se žaliti u vezi stvarno svakakve gluposti, iskreno, i ja sam isto tako mišljenja da ne treba uvijek slušati navijače. Navijači nekad pogrešno smatraju da su najpametniji, da znaju sve, ali ipak ne mogu znati, ne možemo mi kao navijači znati apsolutno što se sve točno događa u tom klubu. Ali kad smo došli već do ovakvih stvari, onda mislim da je jako dobro i poželjno ukazati vlasniku na neke stvari koje možda je, a možda čak i nije svjestan, a čak i ako je svjestan, opet mu treba ukazati na to da mi to vidimo i kako to nama izgleda. I ako ništa drugo, upravo zato je ovo toliko bitno. I bitno je iz još jednog razloga, zato što ja sam uvijek za ovake stvari, zato što su ovake stvari znači proaktivne, znači ti ne čekaš, ja nisam tip koji voli bojkote, ne volim pasivna rješenja, znači to sam već pričao, znači ja volim da se nešto napravi i isto kao što to pokušavamo raditi na ovom kanalu, ukazujemo i kad su neke dobre stvari, ukazujemo kad su neke loše stvari, isto tako zato mi se i ovo sviđa, znači ajmo nešto napraviti, ajmo nešto poduzeti i zato se meni upravo to sviđa. I eto, svaka čast svima, svaka čast na inicijativi, svaka čast na izvedbi, mislim da je sve jako, jako dobro odrađeno i ništa, to je to. Sad ćemo vidjeti što će se dalje događati. A mi idemo dalje, prvenstvo ide dalje, nikoga ne čeka, HNL neće čekati da se mi izvučemo iz problema. Idemo u Zagreb, igramo protiv Dinama, sa Dinamom imamo najbolji skor ove sezone, mislim bolji nego ikada u povijesti. Možemo li to opet ponoviti s obzirom u kakvom stanju gledamo našu momčad u zadnjih nekoliko utakmica? Čovjek bi rekao ne, ali ono što je nekakva olakotna okolnost za nas je što nije puno baš bolje ni u Dinamu. U svakom slučaju oni imaju puno bolji, kvalitetniji kadar i širi kadar i skuplji kadar i sve to. Mogu se povući zapravo dosta paralela sa situacijom u našem klubu i baš se vidi to i u Dinamu i u Osijeku kako situacija na vrhu se preljeva kroz sve strukture kluba i onda se to vidi i na terenu. Tako da mislim da ovoga puta zaista nemam pojma apsolutno više što se tu može dogoditi. Mislim da je ova sezona pokazala što se tiče svih klubova u HNL-u da je totalno nepredvidljivo. Znači ovo je sezona iz zone sumraka. Ne znam kako bi drugčije to opisao, ali naravno da uvijek vjerujemo u pobjedu, uvijek vjerujemo u čuda i čuda su se ove sezone događala čak i za nas, jel? Eto, možemo samo pogledati te pobjede, te nevjerojatne pobjede protiv Dinama. Nije bilo puno takvih lijepih trenutaka, ali eto, barem se u to možemo uzdati. Ali vidit ćemo što će se dogoditi, naravno. Navijamo za svoj klub, podržavamo svoj klub do gorkog kraja. Toliko za ovaj video. Uostalom, smatram da Gorsium i Herkuliju treba razoriti.